Shukor nakaslem jong unong san hima. Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization mentakasngi ka arpun retrik ujemang arajar arpulai kalapha da kajing ujor hathanat sadar ha kabayade ba kajing ja ki MLE kaseng lingbau Education Secretary ba Arnold Nongdahar ulapha da kajing ujor shiki pulen pan pentep ba kahito kalayo e kajing mudoi ne ki jaka ba pher ba kibriyo ki lalet ban yakando e ki MLE ha ki snong ki ba kini ki MLE ki mi khamat khnang manet ban ai ka shithi shaki pat ban ra ru ya kamat halor ka bha thungkam thungjam hapo ka jalla hanai kini ki MLE kim shem ladon ha kayeng sa jongki kumta ka hito kala let banya kandu hi ki tigi MLA ki basa hanong ba shalong ki bagan thop yo MLA ka sora ba Gavin Milliam MLA ka mahati ba Charles Marngar MLA ka Rani Kor ba Pius Marwen ba yo MLA ka Mausan Ram ba Olan Singh Sun hanay kila yo banya kandu tang yo MLA ka Mausan Ram ba Olan Singh Sun bat ka seng kala pentep ba ki wei pat ki MLA kila ja na ka shnong ka ba ki shong kisa kumta ka seng kala penpa ba kum ki nok shnong ki badan ni ka jing sngolam bat kum ki brio ki bala tap vote ki sngo ba ki jingkular ki ba ki la clay ki pat ba da ki MLA ki deban urlong shu ka seng kala kentui ka tanat pulet balada ki lap tani yo jingtep halor ka jingja kini ki MLA ki deban pentep sha ka seng khnang ban la ban ai ka shithi ha ka bai de ba ka bha thungkam thungjam vào tiang này cái cái ba ni demand lu bau nya keren nya sat bentar kan ni ka reservation thì nga up bentar ba mi UMLE bangin yo ban pen snow ha khmat jong u thì tham tam nya dan lang baro kum na ka seng hito jong ko mulai ngan ba pen snow lu ta Kau bisa dolan ni Kenang ban ye shai shu trai dang pun mentan ki ba ki sto belengi wan ai kan ka missing report pelong kumnya hadin bengi yo ke cing ujor ni di district lagi konferensi fair jing unit ki kebadan jengga hito ke area tangi menam hadin ki lak kentek ni ba ki kelapa ban lagi kendu ki MLA kita nang mat jong ki ni konferensi ke jong ki de ki ong ki khep pek lam ki don nasional tangi tak kan jengka sentral ni la instak hito is khasiat mandipet iya kita di badan hangtai hapo mulai sra ke bakan hok ya kareni kor kamau sendram ka sora bat kamau hati nakine ki lai tali konsensi jong kita ki MLA ni yo ki lai kendo tang yo MLA jong kamau sendram de halor kan kanong rem ni bo de missing report ba kumda shatai bija senir kerja ni kumbangi sokya namar bangi lai i haka for election kumno kini ki MLA ki wan kular benyekran khamtam itu UDP kini ki MLA jong UDP ke bakon thop yo ba Pius Marwen bat yo ni ba wan apo kamau sendram ke bela keren ba ya ka reservation policy kintu hakmat benyekran ndai kamu sulang la kita tak tahu ko sami UDP man seksa dengan hangtai hapo additional secretary dan de hakata ka jing songkya namar ba makihi hak for election sila ai kata ka commitment ba kin pet ya kalawai ba kiti je kri ka bendreo tangi ismo ba kane ka de democratic right ko jongi ta ni wan bu ane sadar ka missing report persya kita di benwa kita MLA kum bangin de ka no kam ni ki terusnya henry bangi pa bani kendo ba ni sem jing ya kendo yaki kenang banyin ai ya katakan letter of concern regard ya ka job reservation policy ta ke jinja ta ke mole de ke jinja kendo jo pini ke kudu ki samlaj konstitusi ha ta ke jinja ya ta ke mole ta ke kendo pini ke kendo ki samlaj kita gi kena ki ba na komplain ke konstitusi di kena jong ni ke badan bot haka to konstitusi kimot panikai kata ka sti lengba jong hitung Semaki bagi penting sangi ki ong baba kim dan sate sa konsensi ki jongki so bahap pek lam nomor bisa aslo tengi bagi badan apa isno ni instruct ya kita di stasiun mandik pek bekidan dan re nagite ki samut laptang iwe ki kabamut kabapau shahi sate dunun sanir dunun temban senya habanai kami sing report nang ba pada ki pulit ki lade ki pagda ni tengin le ay kata tangi sai ba long kata ro kakum maki hi lade play atau protection
dapat ngi dei ke bla nang bla start ngi kan mau hiru ke ya ka ke babi kan ngi hai ke lai ki mata ka sisi te kalong ba ngi kwa ba ngi yo ngi kenduk iki tigi MLA ndre ke jinglek ke jongi mene ba ong mani kenduk iki MLA ndre kidan ki badan kidan bomdan te ke ika ba long kalong ba ngi yo ka information na po kiwi ki constituency ba kimdan ki MLA hapo katuka constituency kata kalong hapo mau hati ka kawai ka po jong ka sora bat kawai bat kade jong ka ranikor di kajingyo e kenduk jongi kalong tang ya u MLA jong ka Mausun Ram udi na po ka UDP di andang ila yo ya keren bat ula ada pensai yang ni ba unsara ya kani kamat ka ba kajing dawa ka jongi kalong ba directly banyak keren ya kani ka reservation policy ba nginya keren ya kata ka roster system ndre ya ka ni ka reservation policy kalong ba ngi hapan pensai shwa ya ka kumba keladon neduk kipor menshwa ndre ba kanwan kanika roster di shwa ban kanwan ka roster ngi hapan pensai ling ba jong ka reservation policy di kani ka jingwan ai ka complain yang hangi po sardar kadi ka wei kamat kalong ba kini ki MLA ki ba kilaingut ki ba klemla banwan klemla bandan lang bat ngi hamne long kadai tang de mentai iba kendiat do iba ngi kwa tang banginyo nya kendo iki ngin pensai ha kanu kanong rim bangi wan ha ya kendo iki personally nang nakaliang jong sengru ngi kwa ban pensai iki ba ngi angnot kumki kun samla kat ni ke jinjar ke jing e ha ke jing yo kam yo jam karukom tungkam tung jam ke menta ban ong ba kin ka bha yo kam kan chulong mitang siliang tarajor kam suya ham teke ka bangi ngi kwan pensai kham tam iki kum ngau kun samla hoi ngayeng hang ni bang kwat pensai baro ya ka sor shlong mo ka bangi ngio i ya ka jing e jeng ki kun samla bli ki ngop ai ki babun ki lenti ki jing jinjar ka dei tam nong ta ka wei ka ba ki MLA ki jongi ki bangi ngi la dep jet iki kim song ko kat no ka jing e ka ba ki maki ki di kita ki nong thawan bakin pensai hapo ka dorbar ka jongki bakin pensai ya ka jing e bakin thau kita ki an bakan wanra ya ka jing suk jongi ke syong suk syong sngan hapo ka ri ba ka jek benreu tinga thrai ka wei ka mat ka banga kwan ong khamtam ya ka ni ka sarkar ko menta sngov ha sngov ya ke e ka jing thrang ka jongi kum ki kon samla kam dei bangi syong ba ni kwa tang ba ya ka ba menta ndrei pet ya ka lawei ki jong ki wei ho ni layat lenti ya ki babon ba ki jing jinjar ndrei ni wan puli na bar ndawan apo slong iperkhat ong la edap ki jing puli babiang ndrei ndapoi hang ni ka kam ka jam ndan tike ka jinglong ka jongi long frustrated ka jinglong frustrated ka penpoi ki jing jinjar ka bangi perkhat ki wei lenti ma ka jingwan jongi mata kani am kadai tang ki sinjar barak ka to ngiwan ai tang ki siti ngimpat wan da ka wei ka lenti so ndawan da ka wei ka lenti le ka ban long ka jing pele rani iro ngimpat nak plakat ni prai ngiwan ka lenti ka babek ngin ya keren ngin esang ngin ki baki dewan keren ni ka at least something am ki dewan keren something ka kiat bro la kim lai tang ban ang kan mo toy ki semua bentuk kiai makan bentuk kiai kapan saja kan mereka belum nak kuat kan macam semua lupa mapi la ejit punya tu nong kawan at least mix kan kata kan nong sisa menonrak yang suk san ada punya keren apaan memarwakan poi cepat mar kan nong yang kerumput kuma kami ni hope ya kata ka bahan tu ni soal so nomor ke ke balik ki misra teman misra kan long ki lale ke bahatan ta maso ye ke baki lale maki ki maso ki lale bahatan lagi ka por ka juk utapat ngidon kam na ha chu ta kamu mumpa asal baki kon sama jeng itin hab yemi kami ni teman misra baki hab de yale ban you ban ni susurok ye ban ya dan kita kan jeng ki ye nginya sa ta ni kan ti ban kusutu sa ke tadi mbak ikun ki ngidon box siang ngidon resolution umbalong badang iyai sigani resolution le tati kanong no aktif syo ngidon box ni resolution ngidon ke iki ngulong ta silong ba po state le jung ikan oi ngidon tai kam office week tengi ngapertu ki kana samaro ba kimde belum dipandang lagi bensiani atan kam suka ngan oi kiwi ba
ngi po sentral ngi yo tak ndia ka resolution tu wala kata ngi yo hi ka apo ka state central government tu ngi pun sutu kena sama ba simuno like kam tak kam ki office ami kasau kasan teli ke bala bot ofi pada ngira itang kasau san teli community ba ngam try na mo sam kursi wat awin yo ka kompetitif dengan sutu ba mentai kena sama long aja mo kiba min pen slow ba partai kalau competition plan ka di ka kushing la don si long ta di ni pukre di kushing ke career kan schools di kushing la don ta mo di opportunities na bol ha di pen slow kena sama ba din yele ka competition ka kam sekarang wa community silong rangkat hamlo bala pos ngi yo mo dengan hapai ba kibun kilat kinting persiang kai mo namun taban yo kami jam komod kamdi yo kami jam sulta yo kami ajang hakim nagi enterprise kiba kiji business lan ay bagiton nim fokus siya taswa Jadi kalau kita jeung ajimutnya mo yang kena sama borok waga kalau kemudian dia buat tiada kima yang itu jinggong kan itu distribution kat ya kalau saya dia tiap ya lesi kendang buat longiko apa kasih kumbangi yo entah long lima ka jinggong kan itu roster kemudian bangi asa ayu ban palat kena kasih jemi yang bakal roster lo iya kan nutuli aki puas buntutin dalak puas kami yo buat mana di kawai ke pelong ini bangin hak penyekran kalau ban penkiu kan kita puas balak kena kasih jemi saya kata orang bangin hak itri kam ngajang ya katali tu borok ni bebun bagi itri kam ngajang sudah ini depends lah kata serah deng ke bangi itri utai kini katamru bangi dan kata kejing snor utai kali bekerja dulu dan kejing keklik lang em long namar ba ngi yo jing tip bikim dan satai te takdam ni ong ba ki ya sa ni nga ka da ngamdon siya sino ngamdon ko sita ada ngamle jingle sebar ta mo ngadon lay di ba ba ya le ranya feel ni selia pa ni kundu kam de ni ka diti nga ka di ni kundu ta la long ginu no bentar ni kundu Dan ro ke mele bakipuak na keluk di dalam dia. ada yang penting lagi baik ba dia kundu tu le ai em is tunat ya ba pi ni dia nga ta ngam sal i baik ba di ni kundu namar ba ting ting ayo jimutoy de ba kundu kendan kena Doon na yung